Dodararis majoraris Inggih idedane sane luwih ing pikayu ne mangkin aturuning ngayang didiang utusan ide sang para budayana eri sesampune para sinenangkil manjeng ring yang maharsi numuli raresipun matur dia mamitang lugere matur sisip didiang ratu anak kelingsir ratu yang maha pandita didiang puniki wantah je utusan itu sang Prabu sani ngadegang jagat balini sani tangan jagat balini Prabu Wadayana ide sang Prabu sani gumanti utus didiang wantah ide Sri Maharaju Dayana Parang Wanjak yada gegelesan yakti didiang maton api kawinane gumantine didiang kautus mangnenangkil manjeng ratu naklingsir Riantukan banyak ide sedang biute aro munikipun mah kesami ratu tukang kardia sapunika pakai buah jagat sidone nikah kawinan didiang kautus mangna sidonangkel ratu sama kepanditen jagat bali dari sejeroning pinunas ide sang Prabu dari ide kebice bawa santuk ide yang pasupati mangdene didiang tangkil meriki kejagat sinuyutini gumantin menak pelungguh ratu mangde sideng wali nabda jagat bali ratu empuku turan nama Dewa Ratu Agung Risepuput
dutan itu sang Prabu matur majeng yang makasih rares para meledak ide ngaran Allah canggih kedutaan ide sang Prabu iya ning mulut saja buka kita daging ucanan ide sang Prabu bapu sing nyelakar mani tulaki bapu ngiring kita ide sang Prabu nah jalan jani kita ide sang Prabu dekening bapu lan jane ngalengal mapidabdab luas nang il kapulis ni sang duada nyering bandiada gagelisan uyak tidur yang maher si kuturan ayat memargi sahu kairengan putusan itu sang Prabu rares iada maring kuari sanu yakti pemargini dena kelingsir saged sampun rawuh mangkin tangkel keren pulinya sang Prabu gelis menyang risa pengarau hideu yang maher si kuturan dari kering pulih Dewa Ratu Agung kesangeran untuk hideu sang Prabu sesampun kesangeran raris kecumawi sang genah melinggi genah kelingsir rike raris melinggi ring singo sanene mesaningan sareng sang Prabu